সি দৌৰি আহি মোক ক'লে যে মোৰ টকা পইচা চব লৈ গ'ল। কোনফালে গ'ল কয় কি সি বাইকটো তেতিয়া ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, 3বাৰ কিক মাৰাৰ পিছতে ষ্টাৰ্ট হৈছে। মই যেতিয়া ইয়াৰ পৰা 6-7 মিনিট দূৰত আছোঁ না, তেতিয়াহে গাড়ীটো একদম উঁচা হৈ গুচি গ'ল। 3জন মানুহ আছিল গাড়ীত। পিছতো মইতো লাগ পোৱা নাই, মোৰ ভৰিটো অলপ ব্যথা আছে, দৌৰিব পৰা নাই। কিন্তু চিকৰ বাখৰ কৰাৰ পিছতে ওলাই গ'লো মিঠা, তাৰপিছত একদম চোজা ওলাই গ'ল। কেনেকৈ চাম? হেমলেট আছিল না, পুলিচেতো ছাৰ আহিল শান্তিপুৰৰ পৰা, আহি কেনে ক'লে আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ, চেষ্টা কৰি আছোঁ। ছাৰে ইপিনে গাড়ী লৈ গ'ল। আমি ছাৰক ক'লোঁ মই বাছুগাঁও যাম, হয় আপোনালোকক যাক ফোন নাম্বাৰটো আমাৰ ৰাখি দিলে। ৰাখি দিয়াৰ পিছত এখন প্ৰশাসনৰ পৰা আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে সিহঁতে কিবা কিবি কৰিব। কিন্তু বাজাৰ কমিটিৰ অলপমান দায়িত্ব নিব লাগিছিল, কাৰণ এতে বাজাৰ কমিটিৰ কোনো দায়িত্ব নাই। প্ৰশাসনে কি দায়িত্ব দিছে? প্ৰশাসনে সিহঁতে কিবা উগ্ৰপন্থী খোজাৰ কাৰণে সিহঁতে চেষ্টা চলাই আছে। কৈ গ'ল আমাক, কৈ গ'ল আমি চেষ্টা চলাম, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, এইখনে গুচি গ'ল। এইটো কেনেকৈ গম পাম আমি? হেমলেট আছিল। সন্দেহটো মই কেনেকৈ সন্দেহ কৰিম? মই মোক দেখিলেহে সন্দেহ হ'ব। পিস্তল যদি আনিছে কিবাতো সন্দেহ হ'বই না। नैबे जोंनि खुंग्रिं बाजाराव दिनैहाय मोनसे दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जे जालांबाय। दिनैहाय फुंबिलि जे 5:20-15 गेजेराव मोनसे लुथिनाय जे जाथाय बे जादों। साथामसो सिनाय मोनै मानसिफ्रा जोंनि बाजाराव माइ बायसग्रा, बेसर फाथो जिखिनि बायसग्रा सासे बेफारिनाव पिस्तल दिन्थिनानै जे 2 लाख रां लानानै थांनाय जे जाथाय बे जादों। बे मोनसे दुखुनांथाव मोनसे जाथाय। ओंखायनो जों दुखु फोरमायदों, बे जाथाया जानो नाङामोन। आरो दिनैबो जुदि बे जोंनि ओनसोलाव बा नैबेबायदि बर' ओनसोलाव बेबायदि जुदि जानाया मोनसे दुखु गोनां जाथाय, जों बेखौ बाजार कमिटि आरो ओनसोलनि जानानै जों दुखु फोरमायदों। मानोना बेबायदि जुदि जाथाया जुदि जायोब्ला फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो मोनसे गोग्लैसोनाय ओनसोल जागोन बा जौगानो हायै जागोन। मानोना नैबे जुदि बाजारा मोजाङै मोजां जौगानायमोनब्ला जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरनि मोनसे बिजनेस खालामनो हानाय मोनसे सेन्टारमोन बियो, बा जायगामोन, बिजनेस खालामनो हागौमोन। दा बेबायदि जायोब्ला जोङो मोनसे बयखौबो संखि होनाय मोनसे हाबाफारि जायो। आरो बे हाबाफारिया बयखौबो संखि होनाय बा बाजार खालामग्रा बेफारिफोरखौ मोनसे गिहोनाय मोनसे थासारि लाबोदों। बेनिखायनो जों लुबैयो जाहाथे इयुनाव जाहाथे बेबायदि जाया। आरो जे जालांबाय, जे घटना जालांबाय, बिनि सायाव जोङो बेखौनो आपिल खालामो जाहाथे जों पुलिसनोबो जों इनफरमेसन होनाय जाबाय, जाहाथे पुलिसा मोजां तदन्त खालामलायनानै जोंनो जे जायफ्रा थाखा लांजाबाय बेनो जाहाथे न्यायखौ लाबोना होफैयो। बेखौ जों बाजार कमिटि आरो ओनसोलनि रायजो राजा जानानै लुबैयो। जाथायनि सायाव सन्देह खालामो। जाथायनि सायावथ' जों रावखौबो दा सन्देह खालामनो हाया, मानोना जों रावबो सिनाया। मानोना बे समाव 5:15 मोना खोमसि जायो। बे खोमसि समाव जिहेतु नों फैनानै बिदि खालामबाय, जों बेखौ रावखौबो सिनायनो हायाखै। मानोना बिसोरो हेलमेट हमनायमोन, बेनिखायनो रावखौबो सिनायनो हायाखै। गारि नाम्बार साम्बारबो जों मोननाय जायाखै, मानोना बेवहाय ब्लेक गारि बा नाम्बार गैयै गारि लानानै फैदों होननानै जोंनो फोरमायदों जायफोर नुग्रा बिसोरो। बेबायदि आरो মানুহটা মোটামুটি 5 ফুটৰ ওপৰতে আছিল। কিন্তু যেতিয়া ঘটনাটো হ'ল, মই দৌৰি গৈছিলোঁ। যোৱাৰ লগে লগে যোনে বাইকত কিক মাৰি আছিল, মই দৌৰোৱাতে পিষ্টল ধৰছেহি। তেতিয়া লগে লগে মই গুচি আহিছোঁ তাৰ পৰা। মোৰ পিছফালে আৰু বাবু ঠাকুৰ গৈছিল, সিও তাকো ধৰিছোঁ আমি, যাব নালাগে, পিষ্টল আছে। কিন্তু ৱায়াৰ লগোৱা আছিল এতিয়া, আৰু হেলমেট পিন্ধা আছিল। মানুহ কেনেকৈ আছিলে? ওখ আছিল, এজন ওখ আছিল। যোনে বাইক চলাইছিলে সি ওখ আছিল। পালচাৰ বাইক আছিল। নাম্বাৰ প্লেট নাই, নাম্বাৰ প্লেট নাই।